So proceed ta para sa ato ang last topic para ni nga chapter para sa function nato. We have here one-to-one functions and their inverses. So we have here the one-to-one function ang ato i-discuss diri. The inverse function, the graphing of inverse function. So ang inverse of the function is the rule that acts on the output of the function and produces the corresponding input. So we have here first nga i-discuss nato ginatawag na to one-to-one. Ang one-to-one manggod, if we have two functions, f and g, in the figure nato, okay? Pag one-to-one, meaning ang mga elements nato sa A, naka-assign siya sa elements sa B. As in, pares-pares jud na sila. Okay? The same gyapon og ato ang makita nga point. Okay? So, inana dapat ang ato ang gamiton for the one-to-one. Nasabdan siya. So kung natay set A and set B, ang 4 na-assign siya sa 10, ang 3 na-assign sa 7. Example ng mga elements na sila. As long as 1-to-1. Okay? Kani, nganong dili man siya 1-to-1? Okay? G is not 1-to-1. Kay nga naman, kay ang element nato 3 and 2, nag-share sila sa isa ka point or element sa set B, that is ang 4. Dili siya 1-to-1. So kailangan pares-pares jud sila, di ba? Nay forever kuno nga kay pares-pares jud sila. Dili pwede sa kani nga gibuhat si 3 naka-assign kang 4, ang 2 naka-assign kang 4. No, kaduha na noon siya. Di ba? So mo na example sa kani nga function, dili siya 1-to-1. So para masabdan nato, we have here the following definition for the one-to-one, that is a function with the domain A is called a one-to-one function if no elements of A have the same image. Okay? So yun nga sinabi ko, dapat one-to-one. Hindi nag-share ng mga other elements. Meaning, f of x sub 1 is not equal to f of x sub 2. Whenever x sub 1 is not equal to x sub 2. Okay? And we have here the following horizontal test. Kaning horizontal test, manggod, ginagamit ni siya para sa one-to-one na function, even only if no horizontal line test, it's graph more than once. So if we have here the function, kani, di ba kita mo ani nga function color blue? Ani nga color blue? Pag imo siyang horizontal line test, na ay maigo nga points. Pareha ani, na naigo nga points. Si x sub 1 saka si x sub 2. So dili siya 1-to-1. Okay, ginagamit lang ni siya ha sa kanilang function kung 1-to-1 ba siya or hindi. Lahi po tong vertical line test. Kaya nag-determine man ka kung function or dili. Kani nag-determine ka kung 1-to-1 or dili. So for example, we have here the function f of x equal to x cubed. So nangutana siya kung 1-to-1 ba siya. Okay? So we have here the function, kanina kita nato kaning color blue. So kung imo siyang i-horizontal line test, kas ara maigo ang point, di ba? Kas ara maigo ang points ani. So meaning this function is 1-to-1. Mora na siya. Di man kay siya lisod. Okay? So next is number 2. How about the curve? Curve ang graph nato, that is x squared or parabola, in other words. So kani siya, dili siya 1-to-1. Kaya nga naman, maigo man ang points kaduha pag mogamit ta og horizontal line test. So your answer here is not 1-to-1. Okay? So that's why using the horizontal line test, the function g is not 1-to-1. How about this one? Another example, kani nga graph. So kung kaniyang ato ang function sa graph, di ba? Kas ara pod maigo ang point using the horizontal line test. Di ba? So your answer here is 1-to-1. Okay? So again, practice lang jud mo ha. Kumuha ta gali ko og problem kani nga function, tanawan nato kung 1-to-1 ba siya. Nakuha siya. Again, matawag siya 1-to-1 ha pag ang ato ang function x sub 1 is equal to x sub 2. Kani-kani.
Iyang gibuhat lang niya diri is 3x sub 1 plus 4 is equal to 3x sub 2 plus 4. So ang gibuhat lang nato diri is gi-equal lang nato ang duha, and we have two variables, x sub 1 and x sub 2. Then pag mo equal gali na, meaning 1 to 1 ang function. So napakita nato diri nga equal silang duha. Okay, anyway, maklaro man gud sa graph diri pag mag horizontal line test ta. Next naman is ang inverse. So ang inverse nato diri is very important pang good. Okay? Para sa 1 to 1 function. We have here the following inverse. Let f be a function that is 1 to 1. Okay? Mo na ang assumption nato with the domain A and range B. Okay, take note, si A ang domain, ang B na to codomain or ginatawag po na siya og range. Okay? Matawag na siyang inverse function, F inverse. So kani siya ginabasa nato ni siya F inverse. Dili siya f to the power of negative 1 na. F inverse has domain B and range A and is defined by this function. F inverse y is equal to x, or mabasa na to if and only if f of x equal to y for any y in B. Okay? So kung makita nato diri sa figure niya, kung kaniyang ato ang function, di ba? F ang x na to gi-assign na to sa y, di ba? Mo ang y f of x. Ang inverse mo pabaliktad. Di ba? Y is equal to f of x, pabaliktad, padulong ka sa domain na to nga x. That is the f inverse, pabaliktad. Okay? So meaning, pag ang domain of f inverse is just equal the range of the function. Take note of this, ha? Ang domain sa ato ang f inverse is just the range. And then, ang range nato sa f inverse is just the domain of f. So for example, we are looking for the inverse, okay, of specific values. F of 1 is equal to 5. Okay? So f of 1 is equal to 5. Again, mobaya ng f of x is equal to f of x nato is equal to 5. Di ba? So kaning f of x mobaya na ang atuang 1. Di ba? So pagka-inverse nimo ani, mahimo siyang f inverse 5 is equal to 1. Gibaliktad lang nimo ning 5 at saka 1. Binaliktad mo lang. Pero butangan na nimo inverse na. Okay? So diri, f of 3 is equal to 7. Mahimo siyang f inverse 7 is equal to 3. Gibaliktad lang nimo ni. Pero f inverse na. F of 8 is equal to negative 10. So f inverse negative 10 is equal to 8. Ibaliktad lang nimo ning negative 10 hanggang 8. Nakuha siya. So para masabda nato, we have here the following figure, no? Kani man ang normal nato nga ginabuhat na function, ang 1, okay? Same image sa 5, 1 to 1 raman ta nga function, 3, same image sa 7, ang 8, same image sa negative 10. So that is your function. Para naman sa f inverse, syempre baliktad. 5, same image sa 1, 7, same image sa 3, negative 10, same image sa 8. So pabaliktad lang siya kasi inverse ang tawag ani. F inverse. Nakuha siya. So we have here the following properties para sa atong inverse function. So let f, that is a function, be a 1-to-1 function with a domain A and range B. The inverse function f inverse satisfies the following cancellation properties. So we have here f inverse f of x is equal to x. Okay, so pwede na siya, cancellation property na. F inverse f of x is just equal to x for every x in A. Or we can say also f inverse, mawala man ni siya. F to the power of 1 man ni siya, then f inverse of x. So mawala na ni. Mahimo na lang siyang x for every x in B. Conversely, any function f inverse satisfying this equation is the inverse of f.
Para masabtan nato, we have here the following example. Kaning example 5. F of x equal to x cubed and g of x equal to x to the power 1/3 are the inverses of each other. Okay? So para makuha nato ang dominant range of the function f and g in the real number g f of x equal to sa ganitong g f of x mani sa ganitong f of x na to ilisan lang ni, 'di ba? X cube. So ang f of x nahimo na siyang x cube. Nakuha. Dayon, unsa man na ang x cube nato mo na imong ilisan diri sa x. Kaning x nahimong x cube. So mahimo siya ang x cube times 1/3 is equal to x. So ang hitabo 3 times 1/3 ra na, di ba? 1. So x ay nabilin. The same gyapon diri. So g of x nato is x to the power 1/3. Unya kaning x to the power 1/3 mo nimo ilisan diri sa x. Diba? So may mo siya x to the power 1/3 to the power of 3. So the answer is x, meaning inverse jud sila each other ang kaning function sa f at sa g. Okay? Kay syempre ang nahitabo x na nila bilin. Diba? So another, how to find the inverse of a 1-to-1 function. So more on solving ta diri. Importante man nga pangitaon nato ang iyang 1-to-1 function. So first write y is equal to f of x. Mo na tong first bantayan, then solve this equation for x in terms of y if possible. Then interchange lang nimo ang y at saka x, resulting the equation y is equal to f inverse equal to x of y is equal to f inverse of x. Okay? So mo ninyo i-take note, you have to write this on your notebook kay mo man atong guide pagkuha sa inverse. So for example, kung function lang, may ang challenge class, maghatag lang ko og function, pangitaon ang inverse. Nagets? So from this one, sige, akong isulat ha, di ba ano na siya, f of x is equal to 3x minus 2. Kunya kayang f of x mo, biyan ng y is equal to 3x minus 2. Di ba mo ang giingon niya diri? Pangitaon nimo ang value na x. You have to solve this. Okay? X alone. Nakuha siya. So, ang negative to ibalhin nimo. Y minus 2 is equal to 3x. Nasabdan siya. Algebra ra na. Divide both sides by 3 because we want nga x ray mabilin. So, x is equal to y minus 2 over 3. Dayon, ang x at saka ang y nato, palitan mo siya, i-interchange nimo. So ang mahitabo, mahimo siyang y is equal to x. Ay plus DID, tingala pod ko, plus DID. This is plus kasi nag-transpose data, negative to gibalhin. So y plus 2 over 3. Pero pag interchange, i-interchange lang nimo ang x at y. Pag interchange nimo ana, y is equal to x plus 2 over 3. Okay? So pag interchange nimo, mo na siya ang inverse. Ang kaning y, mo na siya ang inverse. F inverse of x. Mo na lang na siya. That's your answer. Your goal here is to find the inverse. Another example. Given this problem, 'di ba? Mahimo siyang y is equal to, 'di ba ang f of x kay mo biyan ng y. Y is equal to 5x to the power of 5 minus 3 over 2. Okay? So solve for x. So mahimo siyang 2y is equal to x 5 minus 3. Then gibalhin nato si 3, 2y plus 3 na siya. Is equal to x to the power of 5. Then fifth root both sides ka. Di ba? Fifth root both sides. So your answer, x equal to fifth root of 2y plus 3. Nasabdan siya. Nakuha naman nimo ang x. You're looking for the value of x. Pag human, i-interchange dahil nimo.
Pag interchange, y is equal to 5th root of 2x plus 3. So mo ni mo answer. That's the inverse. Nakuha siya. So practice lang jud mo ha pag maghatag ko ani nga problem sa inyong exam, inanion jud na ninyo. Practice to solve for the inverse of a function. Okay, how about the rational function para sa inverse nato? So from this problem, di ba mo ba yan ng y is equal to, o nara dire, ako na lang yung basahon for the rational function. Dayon i-cross multiply ni mo ni. Cross multiply, di ba? So may mo siyang y x minus 1 is equal to 2x plus 3. Dayon, ang may tabo diri i-distribute nimo ang y, distributive property, y x minus y is equal to 2x plus 3. Dayon, itapok nimo ang nay mga x. Itapad nimo na. So mo na siya ang yx, kaning 2x gibalhin diri, so negative 2x, then ang negative y balhin diri, mahimo siyang positive y. Nakuha siya nga part kani, nagtranspose lang ka, gibalhin lang, gitapad lang nato ning x na yung mga x. Kaya nga naman, i-factor out nato. So pag-factor out, x, y minus 2. Dayon nag-divide both sides dayon ka sa y minus 2. So mo nang y plus 3 over y minus 2. Nakuha na nimo ang value sa x, i-interchange dayon nimo siya. So ang hitabo, y is equal to x plus 3. Imo man ang inverse, x minus 2. So kaning y mo na siya ang f inverse of x. So challenge jud na siya class, practice lang jud mo kay more on algebra jud siya. Okay, don't forget to interchange pag nakuha na nimo ang value sa x. Okay? So next nato diri, is kuha sa natong inverse ani. Okay, di na ta mag-graph. Mas maayo nga kabalo lang mo mag-inverse sa function. So kani kuha na to ang inverse ani. F of x equal to square root of x minus 2. So mahimo siyang y, di ba, ang f of x. Y is equal to square root of x minus 2. Di ba? We are looking for inverse. So square nimo both sides, y square is equal to x minus 2. Square ka both sides ni ha. Itudlo na ako ni sa prelim, square both sides para matanggal ang square root. Dayon ibalhin nimo si 2, so y square plus 2 is equal to x. And then you're done because x alone naman ni. Dayon ang x sa y palitan mo lang, interchange nimo. So y is equal to x square plus 2. And that's your inverse. F inverse of x, ganito dapat ang pagsulat ha, x square plus 2. So as you can see, ito yung answer. Na-explain na siya. 'Di ba? So practice lang jud mo ha pagpangita sa inverse nato, and we're done. Okay? We have a lot of exercises here. Okay? So magbuhat og example dire, ang mag-answer tag example, parehaan ni. Find the inverse of the function. So, di ba, may mo siyang y is equal to 2x plus 1. Di ba? Dayon, we're looking for the value of x. So, y minus 1 is equal to 2x. Gibalhin lang nimo si 1. Nag-negative na. Divide both sides by 2. So, naitabo, x is equal to y minus 1 over 2. Nakuha ni siya. Nag-divide both sides ka. Then para sa inverse, y is equal to x minus 1. Gi-interchange lang nimo ang x at saka ang y. So that's your answer. Ang y na to mo biya ng f inverse. F inverse of x. Inana ra. Okay, so again, dili na kumukuha sa inyo exam ha, practice lang jud mo.